Karbi Anglong Autonomous Council New Secretariat Building along Bangithom APSC Saplang ki unduna tumapan karchua sai kedeng. Hanjaglang so dilai kacheleng atawar pi hidi pelong LPG tanker kati pharle pheda jok kacheleng aphan kisum. Langhin MSC Cup Football Championship ang dungkiti patupon tanglo. Kardom adaba biota long pen liberal cropi non biotang ton pen arjekta difu Karbi Anglong Autonomous Council New Secretariat Building along Matijoni Pai Crescer Cap ani non hejong Bangithom APSC Combined Competitive Examination along ki unduna tumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen karchupon biota pherang kipen kat news along biota napali APSC Combined Competitive Asatlang along ki undun mongwing hi ibonteron lapen jangmi rong parpi Bangithom atumapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang hin pen karcho along litumapan karchupon asai long Karbi Anglong Autonomous Council Speaker long kitimong Deputy Speaker Ritesh Inghi imatum Amar Singh Tiso Horen Singh B Mongol Singh Timong MSC Richard Tongbi Karbi Anglong Autonomous Council long Secretaries Saipu Pen Cheng long pinan kithekitingatum chetongdun APSC ki undun Bangithom atumapan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen tangka anutirapan sika suri phokke bakirat ki pija phanta karcho amai long lam theke jai pon pado an parta Karbi Anglong pen Bangithom atum APSC ki undun apothak alang lihin pen ningkarong alam thi chepaklang Diffuser Singdoloi Auditorium Hall along Matijoni Pai Crescer Cap Arni Adapor Pai Sirkep Apor Ben Phoang Deng Karbi Youth Development Organization amahang kithek Arni Katalon Pona Birta Katnya sa Pherang Kipen Birta nang pali Jaimek ateng pen Adapor Pai Sirkep Apor Pen KYDO CEC amai pukiron tokbi pensi song lama pangjar ponlo apitu Adapor Pai Kebapor Pen radamai pi kepaman pona hud KYDO CEC amai pukiron tokbi pen kechipan pupon amai long alhiatum aphan Kangthum Karnel pen mai lap thi KYDO akong chunbang Rahul Hanse pensi pachini ponlo lapen KYDO amai pukiron tokbi pensi aluhi ki pachinia por enlo labang so amai long aluhi asar porman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram long hang chitong dun man pen aluhi man pen Karbi Anglong Autonomous Council matum Horen Singh B Lun Singh Tiron Mongol Singh Timong pen cheng long MSC doana tumta chitong dun Nakpe Indo tuh itu kajian apa sedang juria apa itu mau kita juria di pusat tempat pasti dia tahu nama itu. Kita tahu ya, dia itu bola namanya apa dia? Bola dia, kami ini ketupat dia. Saya mau dengar dari orang kapitul dia था kapten dia pada ini sipere jauhti gledo chunbe Kachophalu hi aman pen thekar arniwanga chabang long sing teron KNC CEC mai phi kajek tok bibi pen cheng lok ongdung man kedo ke theding atum chetong dun lapen bang so mai long nongga cha thangalun sepo bijoy lekthi jitti solapen Christian teron tumta chetong dun si jumesan alun ke chetong na raratuma phan parchupon আমার কার্বি ইউথ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন আজি 5 বছৰ আমাৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী হয় এই বিষয়ে আমি এই কাৰ্যসূচী প্ৰগ্ৰামখন আমি ইয়াত পাতিছোঁ আৰু অহা দিনতো আৰু আমি কেৱাইডিঅ' পৰা আৰু এই প্ৰগ্ৰাম পাতিবলৈ আমি অহা বছৰত পাতিম আৰু আমাৰ কেৱাইডিঅ' সংগঠনৰ পৰাও আমি বহুত ইছ্যু কিছুমান ফাইট কৰি আছোঁ সেইবিলাক ইছ্যু লৈ কিনে আজি আমাৰ CMকো আমি মেমৰেণ্ডাম প্লেচ কৰিছোঁ আৰু এই মেমৰেণ্ডাম আমাৰ CM ছাৰে ইয়াত কৈছে যে আমাৰ মেমৰেণ্ডামখন অতি সোনকালে তেখেতে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব বুলি কৈছে কেৱাইডিঅ' হ'ল আমাৰ ইয়াৰ জাতীয় সংগঠন আৰু আমাৰ জাতীয় সংগঠন আমি কাৰ্বি ভাই বন্ধু আৰু আমাৰ কাৰ্বি জনজাতিসকলৰ ওপৰত আমি ফাইট কৰিবলৈ আমি এই সংগঠন আমি ফৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু আমি বহুতো ইছ্যুত আমি এতিয়া জড়িত হৈ আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্বি লগত বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হৈ আছে আৰ্টিকল 244 তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত বড়ো একৰ্ড ক্লজ সেইটো আমি স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে আৰু সেই বিষয়ে আমি কিছুমান বহুত কাৰ্যসূচী লৈ আমি আন্দোলন কৰি আছোঁ
hanjang langso dilai ka cheleng atawarpi mati joni phai trainer cap arni LPG tanker ki dipe long che pharle phera jok gas kilik pen kang bob je phan angring ke theta na jok ralat tuma phan bangso tawar pa cheleng long le dat lo basi pherang ke pen kat ni sa hemalong birta nang pali LPG tanker ki dipe long che pharle phera jok mati joni phai trainer cap arni ardili isia por pen mati joni phai craser cap arni ardili ke thom apor an ralatum kacheleng aphan thedunga kisung kachitong nang kisung ke phot di malong dilai police difu lapen bokoje pen fire service atum pali dunlo lapen gas ko thake thek serabang phaltum mati expert team atum pali dunsi gas tanker kachibu adim bang dam pen hydraulic pen kibung kang thu ya crank pen pasan thulo fire emergency service ni tum bang lo bang pen terong lo agari bang accident nonan tum terong lo picture hoi agari ya bang non gas leak bomb lo atumi pen leak bomb accident pen pen non anta tumi bang try lo expert unta bang lo dimapur pen tum expert bang lo company asor apen la je kereng pula pen me uthai lo ta un edel lo pini non khobor pithulo bang thubom musi ni tumhan pachini lo birda report an ki LPG tanker into et lo lapen radatum kaison chehlat thulong lo namalam sopor phan birta mung thonik sina Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturgini Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering Authorized Dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbianglong, Assam. Contact number 9435533710 or 8638223203 or 8638441464. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la pentesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people third beer tarong wangthulo 13 number Langhin MEC constituency angkang Matijoni Pai Cresir Cap Arni Langhin Goroimari Patho Klamalong MEC Cup Football Championship Angdungi Diki Pathupona Birta Perang Kepen Katni Susai Hemalong Birta Nampale Angdungi Diki Pathupon along Jamuguri Polling Station Pen
Dhigulimas gaung polling station ang bongsi patupon lo. Labang so ke patupon along kang side dunatum mate refri atum lake along bar swargiari Dhananjay Khaklari lapen swamdon alasharia tum pen si inside lo. Bangso ang dungiti ke patupon along alvisar po aman pen. Karbi Anglong Autonomous Council EM Tarendra Brahma Chetong Tun lapen alwi aman pen EM atum Amar Singh Tiso MSC atum Dorsing Ronghang Ram Singh Timong pen Chenglong pinan kitikiding atum Chetong Tun. Ang dungiti ke patupon along Jamuguri polling station atum pen ball ipum thaplo lapen Dhigulimas polling station atum pen ball ipum not ki protected at ajong Jamuguri polling station atum pen si ang dungiti ke patu along chipahai ponlo ang dungiti ke patupon along ke hai ateran atum EM Amar Singh Tiso lapen MSC Ram Singh Timong atum arideng pensi nong e pi pajer ponlo Lumbajong constituency ke parlo differong sepiang kang gita shramadum kedo rong pirbi lapen rong mindar kacheleng atawar akile kahino parpega jong wecheng apor horatum kacheleng phan kisung kachetong nang pathak mati jong ni phai krisir kep arni pherang kepen katni salong birda nang pale Lumbajong constituency ke parluang kang rong mindar lapen rong pirbi kacheleng atawar kahino non het non jong kalilo lahayo rong keseng laki 1980 ning kan penlo stami nonanta Karbi Anglong Autonomous Council kirap longlis inghan langbong lang plera tawar loksi kacheleng nanglang nonason arbi ke jaga poro hodlo teme thanga motoranta taware bengsi kibikang nang lasi differong sepiang kang ki parlo arong tangdet ke mesana tawar kachelam ponche phansi radatum pen Karbi Anglong Autonomous Council phan tawar chulang rinti lo pose birta riptun long adaba birta bangila paskang ton poniklo dumi thakmi korwang thu